Danas ćemo pričati o površima drugog reda. Šta znači uopšte površ drugog reda? Pa drugog reda to znači da je ona skup rješenja jednačine drugog stepena. Evo pogledajmo prvo, evo ovdje je već napisano, šta je površ prvog reda. Površ prvog reda, dakle, je skup tačaka prostora koje su rješenja jednačine prvog stepena. Jednačina prvog stepena je zapravo linearna jednačina i vidimo da je površ prvog reda, to smo do sad proučavali, ravan. Površ drugog reda, je ovdje napisana cijela definicija, je skup tačaka prostora koje zadovoljavaju jednačinu drugog stepena po x, y, z i, pazite, to je ova jednačina ovdje napisana u svom najopštijem obliku. Možete da primetite da tu postoji kvadratni deo jednačine, to je ovaj deo ovdje. Tu su svi članovi zapravo kvadratni po x, y i z i linearni deo koji zapravo predstavlja malo previđenu jednačinu ravni, jel tako? Znači, taj kvadratni deo mora bude različit od nula, inače ako bi on bio nula, površ drugog reda ne bi bila drugog reda, nego bi bila prvog reda. Dakle, površ drugog reda je skup tačaka prostora koje zadovoljava ovakvu jednu jednačinu, pri čemu je kvadratni deo različit od nule. Ono što treba da obratite pažnju jeste kakvi su ovo koeficijenti. Vidite, a1, 1x na kvadrat, pa onda recimo imate 2a1, 2xy. Slično kao kod krivi drugog reda, zapravo kad imate koeficijent a2, 3, to zapravo znači da je to koeficijent uz drugu i treću promenljivu. I kada je koeficijent uz različite promenljive, recimo drugu i treću, onda se on stavlja sa dvojkom. Razlog je da bi se zapravo čitava ova jednačina mogla napisati kao neka kvadratna forma. Kvadratna forma je zapravo ova jednačina, ovaj kvadratni deo jednačine, vidjet ćemo, je kvadratna forma, a linearni deo jednačine zapravo i nije kvadratna forma, nego je linearna jednačina. Međutim, ukoliko bi se cela ova jednačina krive drugog reda, to jest površ drugog reda, prebacila u takozvane homogene koordinate, dakle u projektivnoj geometriji, što ćete izučavati u geometriji 4 i 5, onda bi zapravo svi ovi koeficijenti dobili smisao i onda bi to bila zapravo jedna kvadratna forma po 4 neke nepoznate x, y, z i recimo nazovite četvrtu promenljivu sa t. Ali o tome u nekom drugom kursu. U svakom slučaju ovo je površ drugog reda, tako, skup tačaka koji zadovoljavaju ovakvu jednu jednačinu. Primetite da ovaj kvadratni deo može da se zapiše ovako. Taj kvadratni deo može da se zapiše kao x, y, z, kao jedan vektor vrsta, puta jedna matrica. To je matrica A11, A12, pa onda A12 se simetrično javlja ovdje, znači nije A21 nego A12, onda ovdje imamo A13 i ovdje imamo A13, onda je ovdje A22, A23, A23 i A33 puta x, y, z. Znači, taj kvadratni deo je zapravo, mi kažemo, jedna kvadratna forma gdje je A simetrična matrica A, znači ovo je jedna simetrična matrica. Evo ja ću označiti sa A. I dakle, za matricu A važi da je A transponovano jednako A, ona je simetrična, je li tako, simetrična. I zato to zovemo simetrična bilinearna forma, je li tako, u algebri, ali u svakom slučaju mi to možemo zapisati u kraćem obliku x transponovano ax, gdje zapravo sa x transponovano, ovdje nemojte se zbuniti zbog ovih dvostrukih oznaka, imate x kao koordinatu i x kao vektor, ali u ovom slučaju x transponovano je zapravo kolona x, y, z koordinata. Jel tako? Upravo iz tog razloga što je to kolona koordinata, što je standardan neki zapis koji mi koristimo, pišemo koordinate vektora kao kolone, moramo da transponujemo, jel tako, x transponovano je kolona, odnosno x je kolona, izvinjavam se, a x transponovano će da bude vrsta. Znači ovo ovdje je x transponovano, jel tako, ovo je x transponovano, a ovdje je samo x, pošto je samo x zapravo kolona. Tako da kvadratni deo je kvadratna forma i njega možemo zapisati kao x transponovano ax uz pomoć simetrične matrice A. No dobro, ajde da vidimo šta se uopšte može sakriti iza jednačine
drugog stepena. Šta sve jednačina drugog stepena može da predstavlja? Ajde da pogledamo primjeri. Prvi primjer koji bi naveo, recimo, je dobro poznata sfera. Recimo, sfera poluprečnika R sa centrom u koordinatnom početku, je li tako? Znači 0, 0, 0. Kako ona izgleda? Dakle, to je skup svih tačaka M, takvih da je rastojanje tačke M do koordinatnog početka jednako R. Ako tačka M, x, y, z je od koordinatnog početka udaljena za R, to zapravo znači da je x na kvadrat plus y na kvadrat plus z na kvadrat, to je upravo rastojanje ili dužina OM na kvadrat, jel tako, jednako R. Jel tako? Ovo je dakle R na kvadrat, izvinjavam se, ovo je dakle sfera poluprečnika R sa centrom u koordinatnom početku. Znači jedna najobičnija sfera. I vidimo da je ta sfera poluprečnika R sa centrom u koordinatnom početku, da ona zapravo predstavlja specijalan slučaj ove jednačine površi drugog reda koju smo označili ove jednačine 1. Ja? Znači, sfera je primjer površi drugog reda. Sad, drugi primjer zapravo pokazuje da površ drugog reda uopšte ne mora da bude površ. Evo, pogledajte. Ako uzmete recimo x na kvadrat plus c na kvadrat, da je jednako 0. Lako se vidi da je ovako nešto u prostoru ekvivalentno, ovako nešto uopšte ekvivalentno sa x je jednako 0 i c je jednako 0. Zaista, ako imate zbir dva kvadrata da je jednak 0, onda je svaki od njih jednak 0, pa su i x jednako 0 i c jednako 0. S druge strane, ako x jednako 0 i c jednako 0, onda je i suma kvadrata jednaka 0. Dakle, ove dve jednačine su ekvivalentne, znači ova jednačina drugog stepena i ove dve linearne jednačine. Međutim, šta je x jednako 0? Pa to je ravan o y z, koordinatna ravan. Šta je c jednako 0? To je ravan o x y. Pa šta je zapravo, pošto ovdje stoji zarez, jel tako, drugim riječima, mora i x i c biti jednako 0, tu se radi zapravo o preseku ove dve ravni, jel tako, ravni o x, y, evo ga ovdje x osa, y osa, z osa, o x, y to je ova ravan, i o y, z to je ova ravan, pa presek te dve ravni je zapravo prava i ta prava nije ništa drugo nego o y osa. Dakle, ovo ovdje je o y osa, to jest prava. Znači, zaključak je sfera, predstavlja površ drugog reda, ali i prava može da predstavlja površ drugog reda u smislu ne da je prava površ, nego da ona se zapravo može kriti iza ove jednačine drugog stepena. Imamo još takvih raznih degenerisanih slučajeva. Evo, pogledajte ovako, ako vi uzmete recimo x plus y plus z jednu linearnu jednačinu i pomnožite sa nekom drugom, recimo x plus 2y plus 3z minus 5 i stavite da je ovo jednako 0. I sad, ako biste vi izmnožili ove dve linearne jednačine, jasno bi da biste dobili kvadratnu jednačinu, tipa x na kvadrat plus 3xy plus i tako dalje. Dobili biste jednu kvadratnu jednačinu koja je jednaka 0. Šta je zapravo ta kvadratna jednačina koja je jednaka 0? Ukoliko se ta kvadratna jednačina koja je jednaka 0, kao u ovom slučaju ovdje, što kažemo faktoriše na dve linearne jednačine, onda je to ekvivalentno sa činjenicom da je x plus y plus z jednako 0 ili x plus 2y plus 3z minus 5 jednako 0. Ovo prvo je jedna linearna jednačina, dakle ovo je jedna ravan. Ovo drugo je još jedna ravan. Međutim, šta znači ovo ili? Ili to znači, ako tačka M, koja ima koordinate x, y, z, zadovoljava bilo jednačinu ove ravni, bilo jednačinu ove ravni, ona će eliminisati, ona će anulirati ili ovaj izraz ovdje ili ovaj izraz ovdje, sve zajedno anulirat će proizvod tih izraza, to jest anulirat će originalni izraz. Dakle,
ako tačka pripada ili ovoj ravni ili ovoj ravni, ona će pripadati zapravo ovoj površi drugog reda. To zapravo znači da je ova površ drugog reda je zapravo unija dve ravni. Prosto kažemo ta površ drugog reda, odnosno ta jednačina, iza sebe krije dve ravni, ja ću dodati u zagradi, koje se seku. Pošto se konkretno ove dve ravni seku. Međutim, isto tako možemo da imamo i dve ravni koje su paralelne, također sakrivene iza jednačine drugog stepena u prostoru. Dakle, šta smo s ovim pokazali? Dve ravni koje se seku, evo kao što vidimo, ovo možete da izmnožite, također mogu da se kriju iza neke jednačine drugog stepena u prostoru i to vi ne možete da prepoznate odjednom, jel tako? Jako je teško faktorisati tako jednu jednačinu. Nego prosto moramo da imamo neku proceduru koja će nam pomoći ili da faktorišemo, da vidimo da se može faktorisati, ili da na neki drugi način prepoznamo šta se krije iza jednačine, kvadratne jednačine u prostoru. I evo da damo još jedan primjer. Evo recimo, mogu da dam primjer x na kvadrat kroz 1 na kvadrat plus y na kvadrat kroz 3 na kvadrat jednako je 1. I sad vi ćete naravno reći, pa dobro, to je elipsa, ali već smo pričali o tome. Ovo je elipsa u ravni OXY, a eliptički cilindar u prostoru OXYZ. To je važno da se podsjetimo. Sjetite se, imali smo takvu situaciju kada smo pričali o ravnima tipa oblika x plus y minus 1 jednako je 0. Kad smo rekli te ravni zapravo nisu prave, to su ravni. A činjenica da u njima nema ceta, to zapravo znači da su te ravni paralelne cet osi. To smo pričali kada smo pričali ono osnovne stvari o ravnima. Na isti način, ovo nije elipsa, ovo je eliptički cilindar. A šta znači da nema ceta? To znači da su njegove izvodnice paralelne cet osi. Izvodnice paralelne ocet osi. Recimo da ovdje stoji umjesto ovoga y, da stoji cet na kvadrat. Onda bi to opet bio eliptički cilindar, ali njegove izvodnice bi bile paralelne y osi. Ali vratimo se na ovaj eliptički cilindar, jel tako? Kako bi on dakle izgledao? Evo, možemo li ga skicirati? Pa možemo lako, zapravo, dovoljno da skiciramo odgovarajuću elipsu u x, y, z ravni. Ta elipsa izgleda otprilike ovako. Ona ide do trojke po y, ide do jedinice po x, jel tako? To su ovi brojevi koji pišu ovdje. I dovoljno je da nad tom elipsom posmatramo cilindar, jel tako, kome su izvodnice paralelne ocet osi. Jel tako? Naravno, cilindra ima i ispod, to je jedan beskonačni cilindar. I taj beskonačni eliptički cilindar je također jedan primjer površi drugog reda. Zašto? Pa prosto kad pogledate ovu jednačinu ovdje, ona je kvadratna jednačina po x, y i z. Doduše z-a nema, jel tako, ali svejedno, pošto smo u prostoru, z je tu implicitno prisutno, odnosno ono figuriše, jel tako. Dobro, eto, to su ti neki primjeri. Ono što ćemo sad da uradimo jeste, proći ćemo kroz sve mogućnosti. Ovo što sam ovdje objasnio su samo neke površi drugog reda, a sada ćemo navesti sve mogućnosti i ne samo to, pokazat ćemo da su te mogućnosti jedine koje se mogu dogoditi, to jest izvršit ćemo klasifikaciju površi drugog reda u prostoru. Dakle, teorema koju ćemo pokazati nešto kasnije, jeste da se ova jednačina 1, da vas podsjetim, jednačina 1, to je zapravo ova jednačina površi drugog reda u prostoru, se direktnom izometrijskom transformacijom koordinata, sad šta znači direktnom? To znači transformacijom koja ne menja orijentaciju, to piše u zagradi ovdje, rotacijom i translacijom prostora, može svesti na tačno jedan od 17 kanonskih oblika. I ja ću sad jedan po jedan navesti te kanonske oblike i prodiskutovati ih.
Kažem, ovdje treba obratiti pažnju na ovo direktnu izometrijsku transformaciju koordinata. Šta to zapravo znači? To zapravo znači, kao i kod krivih drugog reda, da to samo objasnim, pa ću onda preći na konkretne slučajeve. To zapravo znači da vi imate zadat koordinatni sistem x, y, z, ali da je taj koordinatni sistem x, y, z loše pozicioniran u odnosu na našu površ drugog reda, jel tako? Ili šta god da se krije iza te jednačine i da treba naći neki bolji koordinatni sistem, recimo x sekund, y sekund, z sekund, tako da dobijemo jednostavniju jednačinu te površi. Naravno, kao što sam u ovim primjerima napomenuo, ta površ uopšte ne mora biti površ, mi je tako zovemo, jer se ona krije iza te jednačine drugog stepena, koja u principu predstavlja površ, ali vrlo često to zapravo i nije, nego može da bude i prazan skup. Malo pre nisam napomenuo, jel tako, da površ može da bude lako i prazan skup, možda evo to da naznačimo ovdje. Ako stavite recimo x na kvadrat plus y na kvadrat plus z na kvadrat jednako je minus 1, jel tako? Jasno je da nijedna tačka ne može ovo da zadovolji, jer prosto zbir kvadrata ne može da bude negativan. Drugim rečima, jedina tačka, ne postoje tačke koje ovo zadovoljavaju, to znači ova površ iza sebe krije prazan skup. Tako da, ne samo da površ druga reda, odnosno ona jednačina drugog stepena, iza sebe ne mora da kriješ površ, ona ne mora da krije ništa, jel tako? To može da se desi da je prazan skup. Dobro, i sad da vidimo šta zapravo iza sebe može sve da krije ona jednačina 1. Prvi slučaj koji ću navesti od 17, kažem, jeste x na kvadrat kroz a na kvadrat plus y na kvadrat kroz b na kvadrat plus z na kvadrat kroz c na kvadrat jednako je 1. I ovo je slučaj elipsoida. Elipsoid. Kako izgleda elipsoid? Pa on je na neki način generalizacija elipse i zapravo kako on izgleda? Pa kao jedna, da kažem, skalirana sfera, ajde da kažem tako. I vidite, šta je značenje ovoga parametra a? Značenje parametra a to zapravo znači da je ova osa elipsoida, ova x osa elipsoida, jel tako, je dužine a. Znači od centra elipsoida, pošto je on centralno simetričan, pa do ovog temena elipsoida ovdje je rastojanje a. Po y je rastojanje b, a po z je rastojanje c. I sad vrlo često mi tu pretpostavljamo da je a veće ili jednako b, veće ili jednako c, što je veće od nule. I ukoliko pretpostavite tako nešto, onda zaista važi da je tačno jedan od kanonskih oblika. Znači, vrlo često da biste dobili tačno jedan od kanonskih oblika, morate da pretpostavite da važe ovakve stvari, koje u suštini nisu toliko bitne. Znači, da je a veće od b, veće od c. Dobro, šta treba napomenuti kod elipsoida? Ako je a jednako b jednako c jednako r, tada to nije elipsoid, nego je to sfera poluprečnika r. To je jedna stvar, znači sfera je specijalan slučaj elipsoida kada su a, b i c jednaki. I druga stvar koju vredi istaći jeste ukoliko je recimo ukoliko su dva parametra jednaka, ukoliko su dva parametra jednaka, recimo a je jednako b, tada se radi o obrtnom elipsoidu. Elipsoid je obrtni. Šta to zapravo znači? Ajde da napišemo, je li tako? To bi značilo da imamo x na kvadrat kroz a na kvadrat plus y na kvadrat kroz a na kvadrat plus z na kvadrat kroz c na kvadrat je jednako 1. Jel? To zapravo znači da su a i b jednaki. Drugim rečima da je ovaj presjek u x, y ravni krug. Jel tako? Ajde kako bi to mogli da skiciramo. Znači, ovaj presjek ovdje je krug.
Znači, evo sad sam malo bolje to skicirao. Dakle, ovaj presek ovdje je zapravo krug i to poluprečnika A. Međutim, zašto se takav elipsoid naziva obrtni elipsoid? Pa zato što, pazite recimo ovu crvenu elipsu ovdje, ovu elipsu koja se nalazi u ravni OXZ, dakle u ovoj ravni, jel? Znači ta elipsa, kada je zarotirate oko Z ose, jel tako? Kada zarotirate tu elipsu oko Z ose, ona će zapravo svojim obrtanjem napraviti ovaj elipsoid. Znači napraviti svoj elipsoid. Taj elipsoid. Tako da u tom smislu je taj elipsoid obrtni. Znači on nastaje rotacijom neke krive, u ovom konkretnom slučaju nastaje rotacijom ove ovdje elipse čije su poluose A i C. Eto, to je ono što je važno. Ono što je važno da shvatimo, planeta Zemlja je obrtni elipsoid. Obrtni elipsoid. I kod planete Zemlje, recimo C je otprilike jednako, sad možda ću vas malo prevariti, 6340 km, a i B, odnosno A je otprilike oko 6370 km. Tako, drugim rečima, elipsa, odnosno Zemlja je obrtni elipsoid koji je suprotan ovo kako smo nacrtali, C je malo manje od A, drugim rečima Zemlja je malo spljoštena po polovima zbog svoje rotacije. I ova razlika je oko 30-40 km, to sad možete provjeriti. Ja? Tako da ono to je važno da shvatite. I još jedna stvar, naravno, Zemlja nije oblika geometrijskog elipsoida. Znači, taj elipsoid kojim aproksimiramo Zemlju se zapravo zove geoid. Geoid. I zapravo mi, kao što znamo da je Zemlja grbava, jel tako, da ona ima udubljenje, ispušćenje i tako dalje. Znači, mi je zapravo možemo aproksimirati različitim elipsoidima. I prosto stvar kojim ćemo elipsoidom da aproksimiramo planetu Zemlju je stvar dogovora. I ti dogovori, to su prosto neki međudržavni dogovori koji su utvrđeni još davnih godina, pre 30, 40, 50 godina. Obično se koristi elipsoid koji je usvojen 1984. godine i koriste se obično njegove dimenzije i taj elipsoid se obično označava kao VGS 84, znači World Geographic System 84 ili Geodesic System 84, znači on je dogovoren koji će to biti elipsoid 1984. godine. To je jako bitno zato što kad vi hoćete neki položaj stvarni na planeti Zemlje, recimo sad na nekom brdu, dolini i tako dalje, da predstavite koordinatama, vi prvo morate tu tačku da isprojektujete na elipsoid, i to elipsoid za koji su ljudi dogovorili, zatim, koji se zove geoid, jel tako, zatim da taj elipsoid na određeni način, koji je opet dogovoren, isprojektujete na sferu i tek onda da toj tački date geografsku širinu i dužinu, o čemu ćemo pričati kad budemo radili sfernu geometriju, što nam je sljedeća i posljednja oblast. Tako da, i to se vrlo često u toj kartografiji naziva datum. Znači, datum je zapravo taj izbor elipsoida, nekih početnih koordinata i tako dalje. Dobro, znači Zemlja je obrtni elipsoid. Ono što možete da primijetite također, da je zapravo svaki presek koji je paralelan OX, Y ravni, on je također krug, jel tako? Zato što se on dobija tako što rotirate jednu tačku ove elipse oko Z ose. To se može vidjeti na taj način što recimo ovo jednačinu ovdje presečete sa ravni, sa ovom ovdje ravni, to će biti neka ravan Z jednako Z0. Ajde da pokušamo da presečemo x na kvadrat kroz a na kvadrat plus y na kvadrat kroz a na kvadrat plus c na kvadrat kroz c na kvadrat jednako je 1. Pokušajmo da presečemo sa ravni c jednako C0. I zaista ove dve jednačine, jednačina elipsoida obrtnog i jednačina ove ravni će zapravo upravo dati jednačinu ovog zelenog kruga na visini C0. I taj sistem je ekvivalentan sa sljedećim. X na kvadrat kroz a na kvadrat plus y na kvadrat kroz a na kvadrat je jednako 1 minus c 0 na kvadrat kroz c na kvadrat. I sad vidite,
ako je cet jednako cet 0, ako tu ravan uzmete dovoljno, da kažem, blizu OX, Y ravni, tada će se desiti presek. Ako tu ravan uzmete predaleko, ako je cet 0 veće od ovoga C, jel tako, onda neće biti preseka, jel tako? Tako da zapravo to vidite ovdje. Ovdje ćete imati C na kvadrat, a ovdje ćete imati C na kvadrat minus cet 0 na kvadrat. Drugim rečima, šta je poenta? I to je sad važno da razumete, jel? Poenta je da je ovaj sistem jednačina, ova jednačina i ova jednačina ekvivalentan sa ovom jednačinom, zarez cet je jednako cet 0. Znači, moram da bi dobio ekvivalentan sistem, da zadržim ekvivalentan sistem jednačina. Dakle, ovo je bio elipsoid, ovo je bila ravan. Sad, ja sam dobio sad ovu jednačinu ovdje i ovu jednačinu ovdje, ove druge dve jednačine. Šta je ova jednačina ovdje? To više nije elipsoid, malo pre smo pričali, to je zapravo kružni cilindar. Kružni cilindar, naravno, ukoliko je C na kvadrat minus cet 0 na kvadrat veće od 0. Ovo mora bude veće od 0, jel tako, da bi ovako nešto uopšte bilo kružni cilindar, jel tako? Ovdje imamo s leve strane pozitivne vrednosti, mora i ovdje biti pozitivna vrednost. Ako je negativno, bit će prazan skup, jel tako? Znači, drugim rečima, kružni cilindar to znači da je pod cet 0 po modulu manje ili jednako od C, jel? Ako je cet 0 jednako C, onda ćete dobiti samo ovu tačku. Tako da, ako je cet 0 manje od C, onda ćete zaista dobiti ovaj krug. Ali pazite šta je sad poenta. Znači, ovo ovdje je kružni cilindar, a ovo ovdje je ravan. Tako da vidite, vi imate ovaj sistem jednačina koji se sastoji od elipsoida i ravni je ekvivalentan preseku kružnog cilindra. Znači, ovdje imate praktično krug, ovdje neka konstanta, kružni cilindar, presek sa ravni. Šta ste zapravo uradili? Vi niste uradili ništa drugo nego sljedeće. Vi ste sad predstavili ovaj krug kao presek kružnog cilindra, evo ga kružni cilindar koji prolazi kroz ovaj krug. Znači sad ste uzeli kružni cilindar, evo ga, i ravan. I kad ih presečete dobijate isti krug koji ste dobili kao kad sečete ovaj elipsoid i ravan. Jel tako? I kad ovako transformišete, vi vidite, pošto znamo da je presek kružnog cilindra i ravni koja je upravna na izvodnice cilindra, jel tako, zapravo krug, mi zapravo vidimo da je presek elipsoida i ove ravni također krug. Naravno, sve to smo mogli da vidimo i geometrijski, nismo morali da gledamo algebarski. Dobro, znači, da ne zaboravimo gde smo, jel tako, mi sve vreme ćemo pričati zapravo o formulaciji teoreme, koji su sve to kanonski oblici na koji možete svesti kvadratnu jednačinu u prostoru, jel tako. Prvi slučaj, dakle, je bio slučaj elipsoida. I vidite, ja ću da iskopiram ovaj elipsoid. Skopirat ću taj elipsoid da bi dobio nisam ni morao, jel tako, ajde napisat ću ga. Drugi slučaj je x na kvadrat kroz a na kvadrat plus y na kvadrat kroz b na kvadrat plus c na kvadrat kroz c na kvadrat je jednako minus 1. Tako. Znači, umjesto da imam jedinicu s ove strane kao kod elipsoida, sad imam minus jedinicu. I ovo se zove imaginarni elipsoid. To jest, šta je taj imaginarni elipsoid? S leve strane imate sve pozitivno, s desne strane strogo negativno, to je prazan skup, jel tako? U ovom elipsoidu nema tačaka, on se naziva imaginarni zato što zapravo rješenja postoje, ali su oni kompleksni brojevi, jel tako? Ako biste umjesto x uzeli i x, i y, i z, jel tako, onda bi se ovaj minus 1 bi nestao i kad dozvolite kompleksna rješenja postoje i zapravo ovaj prvi elipsoid i drugi elipsoid su kompleksno isti, jel tako, ali realno oni su totalno različiti. Jedan je elipsoid, a drugi je prazan skup. Tako da ovdje nemamo šta da crtamo, jel tako, ovo je prosto jedna manifestacija praznog skupa. Treća situacija koja se može desiti sa istom ovom jednačinom jeste da kažete x na kvadrat kroz a na kvadrat plus y na kvadrat kroz b na kvadrat plus c na kvadrat kroz c na kvadrat jednako je 0.
Jel tako? To je jedino što možete napisati u ovom obliku. I šta će ovo da bude? Pa ovo je zapravo ekvivalentno sa x je jednako 0, y je jednako 0 i z je jednako 0, to jest to je jedna tačka. Jedna tačka. Drugim riječima, skup tačaka koje zadovoljavaju ovu jednačinu je zapravo samo jedna tačka, to je zapravo koordinatni početak 0, 0, 0, x, y i z su 0. Znači, tačka je također sakrivena iza jednačine drugog stepena u prostoru. Četvrta stvar koju možete imati je x na kvadrat kroz a na kvadrat plus y na kvadrat kroz b na kvadrat minus c na kvadrat kroz c na kvadrat je jednako 1. I ovo je zapravo jednograni hiperboloid. Jel? Ajde da pogledamo šta je taj jednograni hiperboloid. Ja ću ga prvo skicirati, to je vrlo jednostavno, jel tako? On izgleda ovako. Koordinatni sistem u kom on ima ovako lep oblik, vidite, on je po ovoj nekoj elipsi ovdje najuži, jel tako? I kad stavite upravo u tu ravan, u centar te elipse koordinatni početak, evo ovdje je koordinatni sistem u kom on ima najlepši oblik. E sad vidite, šta su ovdje značenja A, B i C, pa A je očigledno ova poluosa, B je ova poluosa, a C ima veze praktično sa nekom hiperbolom, jel tako? To možete sami da razmislite malo o tome. Zašto? Zato što u tom hiperboloidu, kad posmatrate presek sa bilo kojom ravni koja sadrži c osu, jel tako, vi ćete zapravo dobiti jednu hiperbolu, jel tako? Znači, kad posmatrate izvod sa ovakvom jednom ravni, vi ćete u toj ravni dobiti kao presek jednu hiperbolu. Evo ovdje je jedna grana hiperbole, a simetrično je druga grana hiperbole, recimo ovdje, jel tako, u toj istoj ravni. Tako da, to je ono što je zgodno da primetite. Znači, kad ravan sadrži c osu, presek će biti hiperbola. Kad ravan je, ajde da to nacrtamo drugom bojom, kad je ravan normalna na c osu, onda će presek biti ovdje neka elipsa. Tako, to će biti neka elipsa. Znači, to je važno da primetimo. On se zove hiperboloid zato što je praktično izgrađen ovim hiperbolama. Ako je a jednako b, onda zapravo su ova dva jednaka i ova elipsa u preseku ovdje i na svakom nivou i ova ovdje, jel tako, neće biti elipsa, ona će biti krug i zapravo onda se radi o obrtnom jednogranom hiperboloidu, znači to je obrtni hiperboloid, koji se dobija rotacijom, znači dobija se rotacijom neke hiperbole oko OC ose. Oko OC ose. Na isti način, znači kako biste sad mogli da pokažete, da je presek sa ovim ravnima kroz c osu da je to hiperbola? Pa evo recimo uzmite ravan koja sadrži, znači neću proizvoljnu ravan kroz c osu, uzmite recimo ravan koja sadrži x osu i c osu, ox, y ravan. Evo, uzmite ovu ravan i presecite hiperboloid sa ovom ravni. Dobit ćete hiperbolu. Znači recimo šta je presek hiperboloida x na kvadrat kroz a na kvadrat plus y na kvadrat kroz b na kvadrat minus c na kvadrat kroz c na kvadrat jednako je 1 sa ravni sa oxc ravni. Šta biste dobili? Pa dobili biste zapravo sa oxc ravni, oxc ravan se zadaje sa y jednako 0 i kad pogledate ove dve jednačine, one su ekvivalentne sa
x na kvadrat kroz a na kvadrat minus c na kvadrat kroz c na kvadrat jednako je 1, jel tako da sad ubacim y jednako 0 ovde. I zadržat ću y jednako 0, zato što moram dobiti ekvivalentan sistem. Znači, šta je presek? Dakle, hiperboloida je ravni y jednako 0, jel tako, to je oxc ravan. Pa to će zapravo biti isto što i presek. Sad vodite računa šta je ovo. Ovo je zapravo, ova prva jednačina predstavlja zapravo hiperbolički cilindar, kome su izvodnice paralelne y ravni, znači oxc ravni, jel tako, i ravni y je jednako 0. Znači ovo će zapravo biti jedna hiperbola. Znači hiperbola. Tako da eto, to je ono kako treba razmišljati. Dobro, to je bio jednogranni hiperboloid. Zašto se on zove jednogranni hiperboloid? Prosto sastoji se iz jednog komada. Primetite da kakvo god cet je jednako cet 0 uzmem, koju god ravno uzmem na bilo kojoj visini, uvek ću imati presek. Jel tako? Uvek ću imati presek. Peti slučaj, x na kvadrat kroz a na kvadrat plus y na kvadrat kroz b na kvadrat minus c na kvadrat kroz c na kvadrat jednako je minus 1. Znači sad isto je jednačino kao kod jednogranog hiperboloida, samo što uzimamo minus 1 kao na desnoj strani. I ovo će biti zapravo dvograni. Znači to je dvograni hiperboloid. Evo da ga skiciram pa će biti jasno zašto se zove dvograni hiperboloid. Znači on izgleda ovako. I ovdje je koordinatni početak O, recimo imate x osu, imate y osu i imate z osu. I sad vidite, znači ovdje je tačka ta C, jel tako? I sad šta se dešava, šta znači da je on dvograni? Pa ništa naročito, jel tako? Znači da ima dva krila, dve grane, jel tako? Znači dvokrilni ili dvograni, jel tako? Ima dva komada. Međutim, pazite šta se sad dešava. Ako ga sečete sa ravni cet jednako cet 0, taj presek će zavisiti od visine te ravni. Očigledno, ako sam ja kao ovdje izabrao da ta ravan bude nepovoljno izabrana, znači ovdje je c, znači ako ste uzeli presek sa ravni, cet je jednako cet 0, znači na nekoj visini cet 0, tako da je cet 0 manje od c. Jel tako? Znači ako ste uzeli ravan ovdje, jel? Onda zapravo će presek biti prazan skup. Znači presek je prazan skup. Presek sa ravni cet je jednako c. Znači to znači ako ravno izaberete baš na visini c, onda će presek biti samo jedna tačka. Biće tačka. A presek sa ravni cet je jednako cet 0, gdje je cet 0, ovdje treba staviti po apsolutnoj vrednosti veće od c i ovdje treba po apsolutnoj vrednosti manje od c, zato što možete izabrati i negativno, jel tako, cet je jednako cet 0. Ako uzmete dovoljno daleku ravan, da tako kažem, od ox y ravni, onda će presek biti elipsa. Znači ako uzmete ovakvu ravan, evo preseka kako će onda izgleda, presek će biti elipsa. Znači ovo je za neku ravan cet jednako cet 0, gdje je cet 0 po apsolutnoj vrednosti veće od c. Znači to će biti elipsa. Znači kad sečete sa tim ravnima paralelnim sa ox y ravni, dobijate zapravo prazan skup, tačku ili elipsu. Šta se dešava kad dobijate zapravo hiperbole? To je ono što je interesantno. Hiperbole zapravo dobijate kada sečete sa ravnima koje sadrže cet osu, jel tako? Znači ako uzmete ravan koja sadrži cet osu, recimo izgleda ovako, tako, dobit ćete hiperbolu. Kako? Pa evo kako izgleda ta hiperbola. Ona izgleda ovako.
pa ovako. To je jedna grana hiperbole, tako? A druga grana hiperbole će izgledati, ići će ovako, jel tako, pa ovako. Znači vidite, evo jedna grana hiperbole, druga grana hiperbole ovdje, jel tako? Znači dobijate hiperbole. Znači mogu to da napišem, preseci sa ravnima koje sadrže OC osu su hiperbole. Tako da eto, to je također jedna činjenica koju biste mogli i algebarski pokazati. Dobro, sljedeći karakterističan, da li on može da bude obrtni? Pa može da bude obrtni ukoliko je A jednako B. Znači, ako je A jednako B, onda je on obrtni. Šta to znači? To znači da ova crvena elipsa koju ste imali ovdje, koji su ose inače proporcionalne sa A i B, jel tako? Znači, neće biti elipsa, nego će biti krug, jel tako? Znači, pazite, u zavisnosti od toga na kojoj visini sečete, ovo je važno da isto primetite, u zavisnosti od toga na kojoj visini sečete, možete seći na manjoj visini, pa ćete dobiti manju elipsu, ili na nekoj većoj visini, pa ćete dobiti veću elipsu, recimo možete sečete ovdje, jel tako, dobit ćete veću elipsu, nego kad sečete ovdje, jel tako? Ali šta je poenta? Kod svih tih elipsi odnos veće i manje poluose je isti, jel tako? Odnos veće i manje poluose je isti i taj odnos veće i manje poluose će zapravo biti A prema B, jel tako? Znači ne znači ovo A i B da su poluose elipsi uvek A i B, ali one se odnose kao A prema B. Dakle, ako je A jednako B, onda se poluose jednako odnose, jel tako? Odnosno preseci su krugovi. Dobro. Sljedeći slučaj koji imamo jeste znači, slučaj 6. Pa on se zapravo dobija kada ovdje umjesto 1 i minus 1 stavite 0. Jel tako? Znači ako ovdje sad stavimo 0, onda ćemo da dobijemo x na kvadrat kroz a na kvadrat plus y na kvadrat kroz b na kvadrat. Sad da ne bi pisao minus c na kvadrat kroz c na kvadrat, a mogu da napišem i minus c na kvadrat kroz c na kvadrat, jednako je 0. I ovo je zapravo, ispostavlja se eliptički konus. Šta je uopšte eliptički konus? Pa eliptički konus je zapravo ovakva jedna površ. Ovako jedna površ gdje je koordinatni sistem evo ovdje dat, ovo je x, ovo je y, a ovdje je zapravo z. To je eliptički konus. Šta znači eliptički konus? To znači da je svaki ovaj presek sa ravni, c je jednako c0 će zapravo biti jedna elipsa kojom se x i y osa odnose kao a prema b. Jel tako? Odnose se kao a prema b. Ne kažem da su a i b, ovdje nije a i b, nego će biti neko lambda a i neko lambda b. Sve zavisi od toga na kojoj visini sečete, jel tako? Ako sečete na manjoj visini, jel tako, opet će biti odnos lambda a i lambda, odnosno a i b, ali će biti prosto te poluose manje. To je eliptički konus. Primetite da konus može da ima problem u ovoj tački ovdje, koja je na neki način singularna, jel tako? Dobro. Sedma površ koju možete dobiti kao površ drugog reda će zapravo biti x na kvadrat kroz, znači x na kvadrat kroz p plus y na kvadrat kroz q jednako je 2z. Gdje su p i q brojevi koji su strogo veći od 0? Primetite da smo u svih prvih 6 slučajeva imali kvadrate i x-a, i y-a, i z. I iako smo imali kvadrate i x-a, y-a, i z, tu se moglo kriti više stvari.
Znači, mogao se kriti i eliptički konus, i dvograni, i jednograni hiperboloid, i elipsoid, i tačka, i prazan skup. Imao sam kvadrate svih promenljivih. Sad idemo na slučajeve gdje nemamo kvadrate svih promenljivih. Recimo ovdje nemate kvadrat promenljive c. Ovo p i q je veće od nule, mogli smo prosto staviti da je p jednako a na kvadrat i q jednako b na kvadrat, jel tako? Ali iz određenih razloga koje ću objasniti smo stavili p i q. Ajde da pogledamo koji je to razlog. Prvo pogledamo, ova površ se zove parabolički, to jest eliptički paraboloid. Ja ću skicirati, nije teško skicirati. Evo, to je ta površ. Znači x, y, z. Vidite, ova ravan ox, y, ona tangira tu površ u ovoj najdonjoj tački, u tom temenu. E sad, šta je ovdje važno da primetite? Ovo je eliptički paraboloid, on liči na jednu činiju, jel tako? Na jednu činiju možda nisam najsrećnije nacrtao, ovo bi trebalo da bude lepa elipsa, ajde da probamo još jednom. Dobro, i ovdje nemamo špici, jel tako? Dakle, to je eliptički paraboloid. Zašto se on zove eliptički paraboloid? Da li je to zapravo polovina od ovog dvogranog hiperboloida? Nikako, jel tako? Zašto? Zato što, vidite, ovaj presek ovdje kod eliptičkog paraboloida, kod jednogranog hiperboloida, ovaj presek ovdje je bio hiperbola, jel tako, deo hiperbole. A ovdje presek, kad presečete sa ravni koja sadrži cet osu, će biti parabola, jel tako, ovo je parabola. Znači, bilo koja ravan koja sadrži OC osu daje presek parabolu, a sa druge strane ravan koja je paralelna sa xy ravni daje elipsu. I zato se on zove eliptički paraboloid. E sad vidite, zašto stoje ovi p i q? Pa evo recimo ako hoćete da odredite presek sa ravni y jednako 0. Šta bi to bilo? To znači imate x na kvadrat kroz p plus y na kvadrat kroz q jednako je 2z i stavite još i y jednako 0. To je sad ekvivalentno sa x na kvadrat kroz p je jednako 2z i y jednako 0. Ili ako hoćete, to je ekvivalentno sa x na kvadrat je jednako 2pz i y je jednako 0. Šta je zapravo ovo? Ovo nije ništa drugo nego jedan parabolički cilindar. A ovo je jedna ravan. Znači, to je presek paraboličkog cilindra i ravni, dakle, to je jedna parabola. Ove dve jednačine zajedno su parabola. Kako bi to izgledalo? Da li smijem da pokušam da nacrtam? Pa smijem. Hoću da presečem sa ravni y jednako 0, to je oxz ravan. Jel tako? S njom hoću da presečem. I šta ću dobiti? Dobit ću ovakav presek. Ajde, neka druga boja, nemam žuta. To je presek koji dobijam kad presečem sa ravni y jednako 0. Međutim, šta hoću da kažem? Hoću da kažem sljedeće. U ovoj jednačini x na kvadrat jednako 2pz nema y, to znači zapravo da sam tu imao zapravo tu sam zapravo imao jedan cilindar parabolički, je li tako? I onda sam taj parabolički cilindar, evo ga ovdje kao smotan list papira, vidite ga presekao sa ravni y jednako 0. I kad ga presečem, ja zapravo dobijam tu krivu o kojoj pričam, a to je ništa drugo nego parabola. Jel tako? To je parabola u ravni y jednako 0. I to je zapravo presek
tog paraboloida i neke ravni kroz ceta osu. Ja sam recimo uzeo baš ravan y jednako 0. Ovde treba napomenuti, ako je p jednako q, on je obrtni. Šta to znači da je on obrtni? To znači da se on dobija rotacijom jedne parabole. Evo, prosto možemo da skiciramo. Znači, ako uzmete jednu parabolu, jel tako? Ako uzmete jednu parabolu, ajde recimo uzet ću parabolu, znači ako uzmete jednu parabolu i zavrtite, jel tako, oko ceta ose, onda ćete dobiti taj obrtni i onda je svaki ovaj presek zapravo krug. Taj obrtni paraboloid, on se jako puno koristi zato što ima ono optičko svojstvo parabole, jel tako, tu negde je njegova žiža i onda svaki zrak koji se ispusti iz žiže tog paraboloida se odbija paralelno sa ceta osom, jel tako, odnosno sa direktrisom. I zapravo to je dizajn farova, paraboličkih antena i tako dalje. Znači, to je dobija se za P jednako Q. Dobro. Sljedeći primjerak koga ćemo da posmatramo, to je primjerak broj 8. Znači, 8 zapravo će biti x na kvadrat kroz a na kvadrat, odnosno stavit ću x na kvadrat kroz p minus y na kvadrat kroz q je jednako 2z. Pazite sad, malo pre sam imao x na kvadrat kroz p plus y na kvadrat kroz q, sad imam x na kvadrat kroz p minus y na kvadrat kroz q i ovo se zove hiperbolički paraboloid ili sedlo. Ja ću sada ga skiciram, a onda ću da objasnim zašto je to hiperbolički paraboloid, odnosno zašto je to sedlo. Dakle, evo da nacrtamo sedlo. Ja ću ga crtati kao sedlo, jel? Znači, prosto ovako. Možete da zamislite, znači da bi zamislili bolje sedlo, evo ja ću skicirati, ovo nije sastavni deo površja, ali evo recimo ovde da imate nekog konja, jel? Tako da, evo da vidimo kako izgleda to sedlo. Dakle, imam jednu parabolu ovde, onda imam jednu parabolu ovde i sad imam razne hiperbolu u raznim pravcima, imam hiperbolu ovde i imam hiperbolu ovde. I ajde samo da obrišem ovo što mi je višak. Dakle, vidite, ovo ovde je hiperbola. To je hiperbola. Ovo ovde je parabola i ovo ovde je takođe parabola. Jel tako? E sad, zašto je hiperbolički paraboloid? Pa evo gledajte preseci. E sad, gde je uopšte koordinatni sistem tu? Koordinatni sistem tu bi bio recimo ovakav ovde, na ovoj najnižoj tački sedla, tu vam je koordinatni početak, ceta osa ide gore, a x i y osa idu, to je sad bitno da ne pogrešimo, dakle x osa će da ide ovako, znači u pravcu kretanja konja, jel tako, a y osa će da ide ovako, znači normalno na x i z. Ovo će bude y osa. Ja sam prosto ovako nacrtao zato da bi opet bio sistem pozitivne orijentacije. Jel tako? Evo možemo da pogledamo šta su nam preseci. Kada recimo sečete ovako, kao kad bi sekli ortogonalno na konja, jel tako, znači sad, naravno, morate da vidite gde je tu, vidite ovako, ovde idu noge jahača, jel tako, tako idu noge jahača, i to su parabole. Evo vidite, u paralelnim ravnima se takođe nalaze parabole. Jel tako, to su parabole.
A gde su hiperbole? Znači, parabole dobijate kad zapravo seckate između revara, je li tako, konja, dobijate parabole. Gde dobijate hiperbole? Pa, znači, gde još imate parabole? Evo, recimo, ovo ovde je takođe parabola. To je isto parabola. Znači, parabole dobijate, gde dobijate? U presecima sa ravnima x je jednako x0, dakle to su ovi preseci ovde, ali dobijate i u presecima sa ravnima y jednako y0, dobijate parabole. To se može lako videti, a gde dobijate hiperbole? Hiperbole dobijate kad presečete sa ravnima cet jednako cet0. To su zapravo ravni kao što je ova ravan, ajde nastavimo nekom drugom bojom, kao što je ova ravan ovde najniža ravan koju vidimo u sedlu. Evo vidite, ovde vidite jednu takvu hiperbolu, jel tako? Ali na kojoj god visini da presečete, vi ćete dobiti neku hiperbolu, recimo ovde na ovoj visini ćete dobiti ovako neku hiperbolu i tako dalje. Naravno, ukoliko podignete to na veću visinu, jel tako, ako je cet veće, jel tako, onda ćete dobiti hiperbole, ali će te hiperbole izgledati ovako. Ovo će biti jedan krak hiperbole, a ovde će biti drugi krak hiperbole. Znači, dobijat ćete hiperbole samo sa promenjenim pravcem, jel tako. Znači, vidite, ovde vam jedna grana hiperbole ide ovako i ovako, jel tako, a ovde vam te dve grane hiperbole idu ovako i ovako. Tako da zapravo, kako god da sečete sa cet jednako cet0, imate hiperbole. Treba primetiti još samo jednu stvar koja je izuzetno važna. Ako presečete sa ravni cet jednako 0, šta je presek sa ravni cet jednako 0? Presek sa ovom ravni su dve prave. Koje će to prave da budu? Pa ta ravan cet jednako cet0, ona prolazi baš kroz ovu najnižu tačku sedla, jel tako, ovde, i te dve prave će zapravo izgledati ovako. Jedna prava će ići ovako, jel tako, a druga prava će ići ovako, jel? To će biti te dve prave koje se dobiju u preseku sa ravni cet je jednako cet0. Cet je jednako cet0, dobit ćete dve prave. I to je interesantno, međutim ono što je još interesantnije, pokazat ćemo kasnije, da to nisu jedine dve prave koje imate u ovom hiperboličkom paraboloidu. Zapravo pokazuje se da u hiperboličkom paraboloidu imate koliko god želite pravih. Ovde sam sad zadao sledeću jednačinu, to je jednačina 9, to je eliptički cilindar. Onda mogu na sličan način da zadam jednačinu 10, ona će izgledati ovako: x na kvadrat kroz a na kvadrat plus y na kvadrat kroz b na kvadrat jednako je minus 1. Naravno, ovo će opet da bude prazan skup, jel tako? Znači imamo ovu jednačinu, eliptički cilindar, imamo prazan skup, imamo jednačinu 11, to je x na kvadrat kroz, neko taj prazan skup naziva i imaginarni eliptički cilindar, ali nebitno, x na kvadrat kroz a na kvadrat plus y na kvadrat kroz b na kvadrat jednako je 0. E sad šta je ovo? Ovo smo već pričali, jel tako? Ovo je ekvivalentno sa x je jednako 0,y jednako 0 i ovo je zapravo jedna prava, jel tako? Prava, to je zapravo cet osa. To smo pričali. Imamo jednačinu 12, x na kvadrat kroz a na kvadrat minus y na kvadrat kroz b na kvadrat jednako je 1. To će biti hiperbolički cilindar. Kako njega skicirati? Pa zapravo nije teško, jel tako? Dovoljno da skicirate jednu hiperbolu. Ajde samo da vidimo kako nam izgledaju hiperbole. Možda bolje ovako. Ovo je y, ovo je x, ovo je z. I skiciramo jednu hiperbolu ovde u ox y ravni. A zatim je podignemo, jel tako? Samo da vidimo to
obrišemo, što nije u redu. Znači, evo vidite, dobijate jednu granu tog cilindra, a ovdje sad dobijate i, da vidimo, drugu granu tog cilindra. A možete ovako da to skicirate, samo još ovo malo da popravim. Znači, to je hiperbolički cilindar. Dakle, uzeli ste jednu hiperbolu, evo ovu ovdje konkretno, jel' tako? I onda ste je produžili u pravcu cet ose. Tako da to dobijete hiperbolički cilindar. Naravno, nema puno smisla pisati x na kvadrat kroz a na kvadrat minus y na kvadrat kroz b na kvadrat jednako je minus 1. Zašto? Zato što kad pomnožite ovu jednačinu sa minus 1, onda zapravo dobijate ovako nešto što je također hiperbolički cilindar, tako da ne vredi pisati ovaj isti izraz da je jednak minus 1. Ono što ima smisla staviti da je taj izraz jednak nuli i tada dobijate x na kvadrat kroz a na kvadrat minus y na kvadrat kroz b na kvadrat jednako je 0. I to je ekvivalentno sa x kroz a minus y kroz b, što množi x kroz a plus y kroz b, da je jednako 0. To smo već pričali, zapravo ovo se jednačina raspada i ovo je zapravo, to su dve ravni koje se seku. Znači ovo predstavlja dve ravni koje se seku. I to su konkretno dve ravni koje na određeni način tangiraju koje su tangentne za ovaj hiperbolički cilindar. Znači to su dve ravni koje se seku. I imamo još neke specijalne slučajeve, odnosno nisu baš tako ni specijalni. Imamo 14. slučaj, to je parabolički cilindar. Znači parabolički cilindar je x na kvadrat jednako je 2p y, odnosno y na kvadrat je jednako 2px. Sve jedno je. Nego smo prosto ovako mi pisali jednačinu parabole, ovo bi bio parabolički cilindar. Njemu je osa bila x osa, je li tako? Pa ako hoćete da ga skicirate, ja ću opet crtati ovako, y osu ovdje, z osu ovdje, a x osu ovdje. I sad crtate hiperbolu čija je osa x osa, je li tako? A zatim tu hiperbolu produžite u pravcu z ose, jel? Sad ovo mi ne treba. I da vidimo kako ću sad dobiti. Znači tako dobijate crtate taj parabolički cilindar, jel tako? Tako što nacrtate ovu parabolu u ravni ox, y, jel tako? A zatim je produžite duž, izvučete duž z ose. Znači parabolički cilindar. I da pogledamo koji još, naravno p ovdje veće od 0 kao i obično, i imate još sljedeću stvar 15. Znači, šta možete da primetite? Možete da primetite da kod ovih nekoliko posljednjih jednačina, recimo to su konkretno jednačina eliptičkog paraboloida, hiperboličkog paraboloida, eliptičkog i hiperboličkog cilindra i ovih ravni koji se seku i tako dalje, imate samo dve promenljive x i y čiji imate kvadrate. Jel? Ovdje kod paraboličkog cilindra imate samo jednu jednačinu, samo jednu promenljivu, to je promenljiva y koju imate kvadrat. Tako da na neki način, vidjet ćemo kasnije kad budemo svodili na kanonski oblik, kad imate samo jedan kvadrat, jel tako, a sve ostalo vam nisu kvadrati ili su linearni, to zapravo znači da imate dva sopstvena vektora koji odgovaraju sopstvenoj vrijednosti 0. Jel tako? Jedan ide u pravcu ose tog cilindra, jel tako, a drugi ide u pravcu ose samog paraboloida. Jel tako? Tako da ovaj pravac, same parabole, ovaj pravac koji odgovara pravcu ose parabole i ovaj pravac koji odgovara pravcu cilindra, oni su takozvani beskonačni pravci. Vidite ovdje i
Vidite, to su pravac, ti beskonačni pravci, oni su x pravac, jel tako, x pravac i z pravac, zato nemate x na kvadrat i z na kvadrat. Ovdje recimo kod hiperboličkog cilindra samo nemate z na kvadrat. Znači, ovaj beskonačni pravac odgovara zapravo izvodnicama ovog cilindra. Izvodnicama cilindra. Tako da, ajde da pogledamo koji su nam još slučajevi ostali. Slučaj x na kvadrat kroz a na kvadrat jednako 1. Ili to je ekvivalentno sa x je jednako plus minus a. To su prosto dve paralelne ravni. Drugi 16. slučaj je x na kvadrat kroz a na kvadrat jednako minus 1, što naravno ne može da bude, ovo je prazan skup na još jedan način, je li tako? I 17. slučaj je x na kvadrat kroz a na kvadrat je jednako 0, je li tako? Ovo je ekvivalentno sa x je jednako 0, odnosno ovo je jedna ravan. Ta ravan se zove dvostruka ravan. Dakle, kad pogledate šta smo sve mogli da dobijemo, mogli smo da dobijemo elipsoide, mogli smo da dobijemo konuse, mogli smo da dobijemo jednograne i dvograne hiperboloide, eliptički paraboloid, hiperbolički paraboloid, tri vrste cilindara, je li tako, eliptičke, hiperboličke i paraboličke, a sve ostalo su zapravo specijalni degenerisani slučajevi na neki način, ili dve ravni koje se seku, ili dve paralelne ravni, ili jedna takozvana dvostruka ravan, ili prava, ili tačka, ili prazan skup. Je li tako? To su zapravo sve mogućnosti, pokazat ćemo, je li tako, da je to sve što se može geometrijski kriti i za jednačine drugog stepena. Znači, ukupno algebarski imamo 17 mogućnosti koje sam ovde naveo. Dobro, to je, da vas podsjetim, ovo su sve primjeri, odnosno ovo je sve deo formulacije teoreme, doduše sa slikama i objašnjenjima teoreme, koja kaže da se jednačina krive površi drugog reda sa izometrijskom transformacijom koordinata, dakle jednom ovakvom transformacijom koordinata, nalaženjem pogodnih koordinata, može svesti na neki od ovih kanonskih oblika. Primetite da mi time uopšte ne remetimo, uopšte ne diramo samu površ. Površ je takva kakva jeste, ona stoji gde jeste, a mi samo menjamo koordinatni sistem da bismo vidjeli šta se zapravo iza te jednačine krije u lepšim koordinatama. To je ono što je važno da primetimo. I još jednom, možete primetiti da su svi ovi kanonski oblici sortirani zapravo na neki način po broju i znaku ovih brojeva koji se nalaze uz x na kvadrat, y na kvadrat i z na kvadrat, koji su različiti od nule. Recimo, kod elipsoida imate a na kvadrat, b na kvadrat i c na kvadrat i oni su svi istog znaka i svi su različiti od nule. To su zapravo sopstvene vrednosti, to će se pokazati, jel tako, to su zapravo sopstvene vrednosti ove matrice A. Jel tako, znači klasifikacija sama i dokaz ove teoreme će ići tako što ćemo mi tražiti sopstvene vrednosti matrice A. I ukoliko su sopstvene vrednosti matrice A sve istog znaka i sve različite od nule, dobit ćete ili elipsoid, ili imaginarni elipsoid, ili ovu jednu tačku. Ukoliko imate sve tri različite od nule, znači imate x na kvadrat, y na kvadrat i z na kvadrat, ali su dve, recimo pozitivna i jedna negativna, ili dve negativne i jedna pozitivna, dobit ćete nešto od ovoga, ili jednograni hiperboloid, ili dvograni hiperboloid, ili eliptički konus. I tako dalje. A onda ako imate dve sopstvene vrednosti koje su ili obe pozitivne ili obe negativne, a treća je nula, jel tako, onda ćete dobiti eliptički paraboloid. Toj nula sopstvenoj vrednosti odgovarat će ovaj beskonačni pravac cet ose. Jel tako, vidite, čim nema cet na kvadrat, to znači da taj cet odgovara sopstvenoj vrednosti, odnosno sopstvenom vektoru nula. Biće jasnije kad budemo dokazali ovu teoremu klasifikacije i kad budemo dali primjer kako se svodi površ drugog reda na kanonski oblik. Evo recimo vidite ovdje kod hiperboličkog cilindra imat ćete dve sopstvene vrednosti različite od nule,
tako, dve sopstvene vrednosti različite od nule, različitog znaka, recimo jedna -3, druga +5, jel tako, a treća sopstvena vrednost koja odgovara ovom beskonačnoj osi zapravo ovoga cilindra, ona je zapravo, ta treća sopstvena vrednost je jednaka nuli, jel tako, i njoj odgovara ova cet os. To ćemo vidjeti kasnije kako funkcioniše. Znači, u sljedećem videu, jel tako, vidjet ćemo dokaz ove teoreme, koji zapravo nije komplikovan, i vidjet ćemo još neke osobine površi drugog reda. Dakle, ipak ćemo sad dokazati ovu teoremu. Da bismo dokazali teoremu, dakle, da se svaka ona jednačina drugog reda iz prostora može svesti na neki od ovih 17 oblika, podsjetimo se teoreme iz linearne algebre, a koja će nam poslužiti kao pomoćno tvrđenje, da se svaka simetrična matrica A je slična dijagonalnoj matrici. Tačnije, postoji ortogonalna matrica C, ortogonalna znači da je C transponat C jednako jediničnoj, odnosno da je transponat od C istovremeno inverza C, koja zadovoljava čak da je determinanta od C 1, a ne plus ili minus 1 kao što to sledi iz uslova ortogonalnosti. Tako da je C na minus 1 AC dijagonalna matrica lambda 1, lambda 2 i lambda 3, gde su lambda i sopstvene vrednosti matrice A. Dakle, koristimo činjenicu da se simetrična matrica može dijagonalizovati. I sad, kako nam sledi dokaz ove teoreme? Dokaz teoreme nam sledi iz ove primjedbe koju sam malo pre imao, a primjedba je sljedeća. Znači, mi imamo kvadratni deo i linearni deo. Kvadratni deo je kvadratna forma. Jel tako? Znači, šta se dešava sa kvadratnim delom? Znači, kvadratni deo on je zapravo oblika x transponovano ax je jednako 0. Jel tako? E sad, šta je poenta? Poenta je da je nama c na minus 1 ac za neku ortogonalnu matricu c jednako dijagonalna matrica od lambda 1, lambda 2 i lambda 3. To znači, to je matrica koja je ovoga oblika. Lambda 1, 0, 0, 0, lambda 2, 0, 0, 0, lambda 3. Međutim, šta je c na minus 1 ac? Pošto je c na minus 1 odavde, c na minus 1 je c transponovano. To je zapravo c transponovano ac. Znači, c transponovano ac je zapravo dijagonalna matrica. Ajde da pogledamo šta to znači. Znači, kvadratni deo nam je bio 0 je jednako x transponovano ax. I sad, šta ću ja da uradim? Ja ću sad da promijenim koordinate uz pomoć matrice C. I kad promijenite koordinate uz pomoć matrice C, onda promjena koordinata izgleda ovako. X je jednako cx'. To smo pričali još ranije kad smo radili promjenu koordinata. Tako, ovdje je bilo x jednako cx' plus b, gdje je b neka translacija, ali ja ću za tad se zadržati samo na ovoj linearnoj transformaciji. Znači, x jednako cx'. I sad vidite, kad x jednako cx', ja sad to mogu da stavimo ovdje. Cx' transponovano a cx', gdje mi je c upravo ta matrica koja mi dijagonalizuje matricu a. Je jednako i sad imamo ovako x' transponovano, c transponovano a cx'. Znači, šta sam uradio? Samo sam cx' transponovano, obrnuo se redosled množenja matrica, jel tako? I dobio sam ovakav izraz. Pri tome mogu da pridružim ove tri matrice ovdje, zbog asocijativnosti množenja matrica. I sad, c transponovano ac, koristim ovo što sam ovdje rekao, je dijagonalna matrica. Znači, x' transponovano, dijag, lambda 1, lambda 2, lambda 3, x'. Jednako je. Ali šta ovo zapravo znači? Sjetite se šta je nama x. Nama x zapravo označava tri koordinate. x',
zarez y prim zarez z prim. Ja? Dijagonalna matrica je zapravo lambda 1, lambda 2, lambda 3 i ovdje su nule. A šta nam je x prim? To nam je x prim, y prim, z prim. To zapravo ne trebate opet da pomešate ovo x prim koje je vektor kolona s ovim x prim koji je jedan broj, koji je koordinata. Ja? I sad, šta je zapravo ovo? Ovo kad ispišete bit će lambda 1 x prim na kvadrat plus lambda 2 y prim na kvadrat plus lambda 3 z prim na kvadrat. Znači, drugim rečima, ako uradite transformaciju koordinata ovim formulama koje ću označavati sa zvezdica, tako, pa formule koje ću označavati sa zvezdica, znači kad zvezdice uvrstim u jednačinu 1, šta dobijam? Od kvadratnog dela dobijam, kvadratni deo je bio ova, i on je u novim koordinatama postao ovo. Znači, on je postao mnogo jednostavan. Primetite, znači, vi ste imali sve ovo kao kvadratni deo i zapravo je nestalo, su svi mešoviti članovi i ostali su nam sa nekim lambdama, jel tako, samo x prim na kvadrat, y prim na kvadrat i z prim na kvadrat. Ali ja tu transformaciju koordinata ubacujem i ovdje. I tu će se desiti šta se desi, ali taj linearni deo će i u novim koordinatama ostati linearan. Ajde da pogledam. Znači, šta se dešava kada uvrstimo 1? Sa kvadratnim delom se desi ovo. Znači, dobijam lambda 1 x prim na kvadrat plus lambda 2 y prim na kvadrat plus lambda 3 z prim na kvadrat plus bit će neko a1,4 prim x prim plus a2,4 prim y prim plus a3,4 prim z prim plus a4,4 prim jednako je 0. Znači, u novim koordinatama koje sam dobio ovim formulama, naša jednačina površina izgleda mnogo jednostavnije. I ajde da vidimo gde smo, je li tako? Znači, mi smo imali neke koordinate x, y, z, a naša površina je bila ko zna gde postavljena. I šta smo mi uradili? Mi smo sad našli prim koordinate, to bi bile ove koordinate, recimo. Zarotirao sam zapravo matricom C koordinatni sistem. Ali kako sam zarotirao? Zarotirao sam tako, ne slučajno, tako, nego da pogodim ove ose, sad možda ovo nisam baš dobro nacrtao, tako da pogodim ove ose, vidite, znači, ove ose da pogodim mog geometrijskog objekta. Znači, ovi crveni vektori koji predstavljaju ose od x prim, y prim i z prim će zapravo biti paralelni onom konačnom koordinatnom sistemu koji treba da dobije. Znači, prva transformacija, ona je bila ova transformacija koja je data sa zvezdicom. Tako, i to je bila rotacija koordinata. Znači, prosto sam zarotirao koordinatni sistem, zarotirao u prostoru, je li tako? To je sad posebna priča šta znači rotacija u prostoru, ali u svakom slučaju to sam uradio jednom izometrijskom transformacijom, znači nisam pokvario geometriju, ostao je ortonormiran koordinatni sistem i ostao je pozitivne orijentacije, determinanta od C je bila 1, dakle pozitivna, tako? Znači, ako sam krenuo od pozitivnog x, y, z i x prim, y prim, z prim je pozitivan. I sad šta radim kao posljednji korak? Kao posljednji korak mi potrebna je još translacija. Znači, x prim transliram do x sekund, y prim do y sekund, a z prim do z sekund, tako što transliram koordinatni početak O do centra mog objekta. Taj centar objekta ne mora da bude jedinstven, kao što ćemo vidjeti u primjeru, a i to je sasvim jasno, je li tako? Recimo,
da ovaj objekat nije elipsoid, nego da je taj objekat recimo prava, pošto znamo da i prava može da bude da i prava može da se krije iza površi drugog reda, onda bi zapravo u tim najnovim koordinatama to bilo ovako, ovo je bila z sekund osa, ovdje bi bila z prim, to jest x prim i y prim ose, jel tako, ali vidite, ovaj kanonski koordinatni sistem za ovu pravu, ukoliko je prava bila posredi, a ne elipsoid, nije uopšte jedinstven. Prvo, ovaj koordinatni početak ne mora biti tu, može da bude recimo ovde, jel? Može da bude ovde. Može da bude tu. Drugo, ove x prim, y prim ose ne moraju biti ovako, mogu da stoje ovako, x sekund, y sekund, jel tako, a ovde da bude z sekund, jel? Znači, i tako dalje. Znači, taj koordinatni sistem ne mora da bude ni jedinstven, ni što se tiče same rotacije, jel tako, vidite, mogu da zarotiram x i y osu, jel tako, a ne mora da bude ni koordinatni početak, taj najnoviji, jel tako, jedinstven. Znači, u svakom slučaju, vratimo se na ovaj naš primer, ne primer, nego na ovaj naš dokaz. Dakle, uspeo sam da ovom prvom transformacijom zarotiram koordinatni sistem i da značajno pojednostavim kvadratni deo. Treba pojednostaviti još ovaj deo, ali sljedeća stvar koju radim je nameštanjem na pune kvadrate. Pojednostavljujem sad ovaj linearni deo. Pojednostavljujem linearni deo i dobijam tačno jedan od oblika 1 do 17, jel tako? To sad, da se dobija tačno jedan od oblika 1 do 17, to je sad naravno neka procedura koja bi se formalno mogla ispisati i tu ima puno grananja, ali u praksi sve to radi jako dobro. To bi bio kraj dokaza ove teoreme. I postoji snimljen primjer koji možete pogledati gdje je objašnjeno kako se ta teorema primenjuje u praksi. Dakle, suština je kakva god da je kvadratna jednačina u prostoru, iza nje se krije neki od ovih geometrijskih oblika koje sam ovdje naveo.